스페인의 수도 마드리드에서 차로 4시간 반, 아스투리아스 지방에 왔습니다. 돼지를 부르는 소리입니다. 먹이를 주려는 겁니다. 영토의 5분의 4가 산악지대인 아스투리아스 지방의 재래돼지 셀타입니다. 귀가 심하게 쏠려 있어서 앞이 보일지 모르겠습니다. 뭐 어쨌든 잘 먹네요. 언뜻 보면 돼지가 아니라 개라고 해도 믿어질 정도입니다. 셀타 돼지는 긴 다리를 자랑합니다. 홀쭉한 배와 긴 허리, 정말 돼지 재발견입니다. 산악지대에 살면서 수천 년간 진화한 결과입니다. Estos son todos animales jóvenes. Esta tiene 2 años. Él va a hacer los 2 años y aquellas tienen sobre 15, 16 meses. Esto es una avellana y nueces. Esto es el sustento, la base de los gochos asturianos. y nueces. 열매가 많은 가을에는 셀타 돼지들이 실컷 먹이 활동합니다. 아무리 열매를 마음껏 먹어도 날렵한 몸은 그대로입니다. 방목장 자체가 넓은 데다가 비탈진 산악지대다 보니 운동량이 많아서이겠죠. Sembramos, por ejemplo, maíz blanco, sembramos remolacha, mucha verdura. Entonces les das otro alimento, otra proteína diferente. Otra proteína diferente. Entonces, y así vas tirando hasta que recorre el ciclo. Lo bueno es rematar, el remate final de los cerdos para después comerlo, que coincidan estas fechas. Es decir, en el mes de enero, cuando ya se tiraron 3 meses comiendo esto, ahí es donde rematas la carne. Donde cuando llegas a los platos y al consumidor dice, ¡guau! 5.000 kilos. 지금이야 드넓은 농장을 누비는 많은 셀타 돼지들이 있지만 이 재래 돼지들 역시 종이 존속 자체가 위태로웠던 시절이 있었습니다. Siete animales, pues hace unos 30 años, 25, 30 años quedaban 7 animales solamente. ¿Por qué? Porque es un animal arcaico que necesita mucho tiempo de crianza y necesita mucha comida para comer muchas cosas para producir muy poca carne todavía. Entonces, cuando la gente empezó a emigrar de los pueblos a las ciudades, lo que buscaban no era un producto de calidad, buscaban un producto que se criara mucha cantidad de carne en muy poco tiempo para poder venderlo. Y empezó a desaparecer este tipo de animal. Sueltas. 같은 협회 소속인 또 다른 농장으로 가볼까요? 여기도 셀타 돼지들이 반겨주는데요. 털이 온통 까맣지만 이 녀석도 같은 종 맞습니다. 한때는 7마리가 전부였던 아스투리아스 셀타 돼지. 겨울이면 눈에 고립될 정도로 험준한 곳이지만 그 지형을 닮은 고집스러운 사람들이 지켜낸 사랑스러운 돼지들입니다. 사랑하면 닮아간다고 하잖아요. La morcilla se hace, es un ingrediente fundamental de fabadas y de cocidos, de todos los platos típicos asturianos llevan morcilla. Ingredientes, cebolla mayormente, lleva tocino y grasa de cerdo. 우리의 순대처럼 돼지 피와 채소가 들어간 아스투리아스 지방의 전통식 소시지 모르시아입니다. 순대와 달리 모르시아는 훈제를 해서 보관합니다. Estas
훈제한 모르시아는 아스투리아스 지방이 부엌에선 없어서는 안 될 필수 재료입니다. Todo el mundo en Asturias tiene que hacer así. Claro, las matanzas siempre se hacían en invierno por el clima frío también. En verano no se solía elaborar y nosotros en verano morcillas no hacemos, porque la morcilla también es más complicada de curar y es más delicada para la curación. 구름과 안개에 뒤덮인 아스투리아스 지방의 아침. 고즈넉한 산자락에 조용히 자리 잡고 있는 이 호텔. 레스토랑으로 가봤습니다. 산에서 맛보는 최고급 요리. 오늘 선보일 요리는 이곳 아스투리아스에서 자란 셀타 돼지가 주재료입니다. Esta es la paletilla del gochín, la parte de la pata delante. 좋은 재료는 요리사에게 영감을 주는 존재죠. 셀타 돼지가 그렇지 않을까요? 일반 돼지와 달리 풍미가 깊고 고기 질감까지 특별해서 어떤 요리로든 다양한 변주가 가능합니다. Bueno, pues aquí tenemos el lingote de gochín asturcelta, que lo hacemos con la parte de la costilla, la falda y el solomillo del gochín asturcelta. Aquí tenemos la paletilla, que es la pata delantera del animal. Y aquí tenemos el guiso de manitas, que serían las pezuñas, la lengua, la oreja, el morro. A ver, la diferencia entre un cerdo autóctono de gochín asturcelta y un cerdo blanco es, lo primero que tienes es el color de la carne. Esta carne tiene más color a rojo, el otro es más blanco. La grasa infiltrada que nos aporta a la hora de cocinarlo, pues aporta más sabores, puedes hacer a la plancha poco hecho y después sobre todo la textura que tiene, los crujientes de la piel, que el cerdo blanco no nos da esas texturas. Y después la forma de criar estos cerdos, una cría ecológica y que luego el animal en el plato se nota mucho la diferencia. 겨울을 빼곤 1년 내내 온화한 기후. 고산지대의 구름과 안개를 품은 셀타 돼지 오묘한 맛. 품종이 다르면 고기의 맛도 요리의 품격도 달라지겠죠. 마치 오래 숙성되어 가치 있는 와인처럼 말입니다.